kebetulan kita baju merah sama dengan brand yang abang sebut tadi. On the go, seasoning dia abang pakai. Okey. Abang boleh kongsi sikit tak? Abang masak macam mana kalau abang boleh kongsi Okey. lah. Awal-awal saya nak bagi tahu saya tidak dibayar untuk mempromosikan jenama On The Go ni. Betul. Tapi apa yang saya cakap adalah daripada experience saya sendiri. Dan saya suka recommend lah produk yang bagus, yang efektif. So jadi sepanjang saya berdiet, starting benda ni last year keluar tau. Last year keluar, sampai sekarang saya tak stres langsung berdiet menggunakan seasoning On The Go. Favorite saya black pepper, bakar special, tandoori, sate lah, 4 ni lah. Baik, So jadi bila saya diet, meal saya makan 3-4 kan. So saya tukar lah, saya rotate. So jadi I feel macam tak berdiet lah. Contoh macam Hari Raya kan, orang lain makan rendang kan. Abang makan rendang ke? Abang makan rendang On The Go lah. Dapatlah flavor On The Go tu.